Daithor Higher Secondary School Hostel Lokeram Esimati Education Richards Tokbi Arideng Pen Impupon. Pinichiti ni Paiser Capsuri ni Rain Koira Tom Arni Lakhain Koira Trok Duarbagori MSC Constituency Angkang Daithor Police Station Kaparlu Daithor Higher Secondary Girl Hostel Education Richards Tokbi Arideng Pen Impupon. Labangso Daithor Higher Secondary School Girl Hostel kangpu along kache tongdon lake KAC Education Richards Tokbi KAC Joint Secretary Nurupumati Mungpi KAC Education Joint Director Biren Singh T Nimor Saikia Daithor KAC High School Principal Harlongbi Wilongbi College Principal Yunali Rongpar P VDC Chairman Sarkoy Rongpar Pen Chenglok Penang Anke Theke Dingatum Chitongdon Lasilabangso Daithor Girl Hostel ke 100 bedo Lapen Pini penamasi padupon poputa Education Richards Tokbi Pen Ningjepon Lapen ke nonamad bang pharo isi soar lo ato phan mansi labangso Girl Hostel along dolong choralang puta ningje Lapen ke labangso Girl Hostel ke kempon la anning insam doi de puta pheran ke thengno tham News Tag Report Karbiang Long TV 9 News 100 bedded girl hostel Daithor long pini tum officially pen impupon lo so kangpu long kiwang nai ke itum kaching hon doctor tiliram long hangsi wan lanji polo stamelang li kapre ka kam do open jok sin li wang lo so lo got si itum IS pen joint secretary by do open dak DPO tungdu konsing rong hang penching lo si dak abang ke non 100 student ke avela bang thong ke vela non ko girls si dak ningbe pen ke dak si do pola to la pen warden sami dak high school pen si palang pan bombo la pen overall ke so KGBV girl hostel ke type 4 ke non dak Daithor det poli kapre long tadu non nason si paring three fan tempon po mane inaugurate fancy ni tum kam tempon bom non nikta ke non Devi school long stami last Devi school long bang ke hola data me piningang bong data me chun pon po ate sala so Girl Hostel complete et luma complete lo pulo a contractor bang ke klempon po ui phoi nang ason si thekpon long lo stame nitum ahin pen ke ingpupon ang ye po si ingpupon ko pon laso bangge polam tade ko pisi the giglong lan dang limo yila pune hut la bakso hostel Girl Hostel ning sam sedet ko pisi ke chok chi si the pon long lo athang isia bangge lalo arwe ki liter thek pon long la pen ke klempon pa ui poi du hoglo lake same nitenu hutakali aprang atenu hutsi ke klempon ni em ke non sininkan ni siang bong sidula la so aprang sila so kam ki pipon masi ke klem ke dam chilang dun avar sai bang mimeda ta son si thekpon long la si tame non la maintenance pen nitum klempon po la pen la hai repairing la RV ki ligo nan ma ke dula nitum klempon de ate sarkar benglong tulmas council pen school long clean education department pen la timetable kepat la bangke itum aprang ke arni ke khor arni ke su open a jog ben sok matsin itum school bang aprang ke 9 o'clock adim 7:30 si wan lo nona bang tu ako September chiklo ben bang ke 9 o'clock to 2 la bang sin itum kipon lo la date je kado ko school sta mila si follow up lo kado we ate sar Daithor tu rom khara tuar kai se tame social media lo chetang lu la social media long ke chetang bang ke mission alam lo la chetang nang po sami pajo pensi tum kam klempon po la pen already governor notification alu long sami thekpon long lo la ke already duer lo la pen la ke nitum klempon po la pen non air o pen non land availability la pen forest ahin pen by Monday Tuesday tum la so certificate sami ulai po klempon la to work it klempon po pen rombong khat kali
Nang bulu. Kahora pen up to chokelas. Naso to. So dapat sa oh hinu chat ko ya. Ha datan dah lulu. Rong bongkat lang nam chodri no. Towar ke kar biang long ato kan no kalilo nang nakalen di mapur asiti long le damut. Lang bungang selo towar. Kar biang long mepi kan no.